o theeleditše Tabakgolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite. Bontši bja dimmasepala ka mono nageng ya rena di bušwa ke ka pušo yela ya mohlakanelwa, coalition government. Go itaetša dilo di sa sepele ka fao motho mongwe go letšotšeo ka gona tšatši ka tšatši re kwa ditabana-tabana go tšwa mebasepaleng ya rena ya go fapana-fapana. Pele le kgone ke duma gore nke re no lebelela gore na gabotse pušo ye ya mohlakanelwa e ya re šomela na goba motho mongwe motho a re ka dio tsena ka ra yona thwi gabotse ke pušo ye ka tla ya re šomela na motho mongwe go ya kua pele kua wa hwetša ka nako e nngwe le diphathi tše dikgolokgolo maemong a bosetšhaba di tlo tshwanela ke gore di thome go šoma le go šomišana ka pušo ya mohlakanelwa. Ka go le lengwe magagetše go na le ntho engwe ba e bitša ministerial handbook go dirile diphetogo gona ka mobuo molawana wo o lekotše leswa mme o tsošitše lešata le legolonyana. Molawana wo o ka ga go abelwa ditirelo tše bohlokwa tša go etša meetse motlakase go bahlankedi bagolo ba mmušo. Ba bangwe ba fela ba re na fa ba patela bana ba bangwe ba ba re a fa ba dikhumana mahala dilo tšana tše e re be mile setsebi sa rena gore re tle re kgone go boledišana le yena wa re palela ke na le kholofelo ya gore ge a re palela re ka sebe ra mile ra e šukologa re tlo no e beela ka thoko magagešo ge re palela ke go khumana moeng wa rena empa taba ye re ile go tšele tlhatlhapokeng ra kgwetša e le gore ao le batheletši ba rena ba ka e tsena taba ye ke nyaka ono thoma ka o butšaputšo motho mongwe tabe e tla re kgontšha gore re be le batheletši ba bantšhi dikgono bao ba ka kgonang go kgatha tema le rena bona putšo ya mathomošeng batheletši le bona e le eng sa go dira gore naga ye e be le diphathi tše dintšintšintši ka tsela yeo le di bonang ka gona maikemišetšo a tšona a fapana-fapana diphathi tša dipolotiki kore naga ye ya gešo a re bolele nnete e na le diphathi tša dipolotiki tše dintšhi gomme ge gore ke a lebelela maikemišetšo a tšona a fapane kudu kore go ka lebelela di-manifesto tša bona a di fapane kudu ke ka baka laeng re na le diphathi tše dintšintši tša dipolotiki ka kua gare ga molaotheo ba re molaotheo wa dumela gore batho ba ka no itlhomela diphathi tša bona tša dipolotiki putso eo ya mathomo ke a e bušeletša magagetso ba theletši le bona e le eng sa go dira gore naga ye e be le diphathi tše dintšhi tša dipolotiki le ge bontši bja tšona maikemišetšo a tšona go gare ae a name a fapana kudune maikemišetšo a tšona diphathi tšeo gare di a swana putso ya bobedi go pala eng gore diphathi tše di kopane di be le diphathi tše pedi motho mongwe re no ba le diphathi tše pedi goba tše tharo tše maatla ka monageng motho mongwe re o fe motlhalo go ya ga kua US United States of America o hwetša go na le diphathi-phathi mo le mola empa ge re ya dikgethong tša bopresidente re šoma ka diphathi tše pedi the Republicans and the Democrats ke bona ba le babedi e bjale go tloa kgale e sa le bjale a gona tlhakantswiki ye ntšintši ya diphathi tše dintšhi a se gore ke ra gore diphathi tše di le ngwana ke tlhakantswiki ke do ra gore le tsebe gore le molaotheo wa dumela gore diphathi tše dintšhi di ka no ba gona molao wa di dumelela putša o bediše batheletši bahlankedi bagolo ba mmušo le bona ke bašomi mme ba hwetša megolo ba gola batho bale motho mongwe ebile o ka no khumana ba gola e kaonana ba gola ga sakana e tsebalega na le bona ba swanetše go itefelela ditirelo go etšetše tša motlakase na tša bomeetse maeto bjale le bjale na batho ba swanetše go itefelela ditirelo tše goba motho mongwe o tshwanetse go lefelela ke mmušo ka baka la gore ba dula ba dule ka magae a bona ba šomela kgole goba ba swanetše go no lefelwa ke mmušo na ke se ke se botša o theletše Thobela FM ya lekgotlagatšo la Afrika Borwa emanyana motheletše emanyana ganyane ge ke boya mo namile a re subelela le wena ka dipušo tše re di tshwerego Ka Shoprite o na le maatla a go seketša ka di-extra savings. I got the power.
re tlišetša maloko a 15 million ditsheketšo tša go feta 8 billion rand ka di-extra savings. Swaipa gomme o boloka go fihla go 40%. Ge o reka 5 kilo ya boupi bja White Star ka 49.99 o boloka 16 rand le 2.5 kilo ya Golden Cloud Cake Flour ka 29.99 fela o boloke 7 rand. Di-extra savings di go nea maatla mo rabeng wa gago. Di kwetšagala go fihla ka di-6 tša Novemere ga Shoprite fela. Clientele Legal e dirile gore ditirelo tša boramolao di kgonege. E ka ba o rekile mošomong o amegile kotsing ya koloi o le gare ga molato wa tlhalano e o senago dikgogakgogano goba o na le mathata le mohiriši. Re na le boramolao go rarela le naga go go thuša goba go go emela kgorong ya tsheko ge go nyakega. SMS a Thobela go 45135 mme re tla go letšetša. Clientele General ke ra insurance yo ngwadišitšwego yo a sa inšoreng bophelo le moabi wa mašeleng yo a dumeletšwego. Tefelo ke tša tlwaelo go na le melawana le dipeelano. Itukiše Thobela FM Gospel Festival e buile se fetwe Theeletša Thobela FM garere riba pele #Thobela FM GF22 mo kgweding ya dinamelwa Thobela FM e go tlhotlheletša go šomiša dinamelwa tša go šomišwa ke setlhopha go boloka mašeleng o tlala ka lebelo la go lekanela ka dinako ka moka. Senamelo sa gago se rwele maphelo a batho. Dula o se iša go tlhatlhobja #bolokega mmileng bolokega mmileng. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo. O theeleditše Tabakgolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite. Aga a re namen re nako e sa le ka mokgoma ga gešo re bone ona re ka se kuke na tlatlapukeng ke mo lebeletse ke re gantlhang o tla leka ka motho go tša thiba ka motho empa o sa iketile o sa lebeletse tše dingwe gorena di a molokela na makaebelelo eno ka maoto o sa theeletše Thobela FM ya lekgotla la Afrika Borwa batheeletše dipušo ke tše ke di botšitše 086 000 2452 ke dinomoro tše e le gore ka kgona go dileletša wa bolela le nna mola e le gore nomoro ye ya WhatsApp voice note ye e le gore gantšhiana tsenela go go tlatapukeng ke 0718959302 ke yona e le gore ge nako e re dumelela ra kgona go tshelela go yona ba theeletšwe le bona e le eng sa go dira gore naga e ya gešo ya Repabliki ya Afrika Borwa e be le diphati tše dintšintši tša dipolotiki le ge bontši ya maikemišetšo a tšona diphati tše go bonela o ka re a name a fapana kudu ka re di nyakile tshwana ka di-manifesto empa di gona diphati tše di gone ka monageng puša bobedi go pala eng gore diphati tše di kopane go kgonega e be selo se tee wa tseba e be diphati tše pedi goba tše tharo tša go tia tša go ba le maatla tše e le gore di tla kgona go laola naga ye ya bobedi eno ba gorena ba etapele ba rena ba bagologolo ba ba ka mo mmušong ka gore le bona ba šoma ba theoetse ke bašomi le bona ba khwetša le megolo e kgwedi fela na le bona ba swanetse go itefelela ditirelo tša go etša bo maatla a motlakase bo meetse maeto bjalo le bjalo goba motho mongwe ba swanetse go lefelwa ke mmušo na a tshwantse a namele sefane a ye Cape Town mmušo o mo lefelele leeto leo a ke tlo na lena ditloreng godimo ka taba tše ka moka gomme ke a bona le se le thomile go letša ba gešo e reng ka baka la gore ke bona gore le kgone tlo e gapa ga botse taba ye wa mathomošo dumela motheeletša go amogela Thobela ke ra Dr. Mashamaite le kae na a wa rona le nna re gona re di tšea mathomo Dr. Mashamaite mošato mogolo ori tapi tsa dipolotiki o re be ke dintši ke taba re bone a tsena go itse tirelo ya go ikgola ga re e di kra di tšilo tše pedi go parlamenteng se se ka di auskrian o ya ge a ba sana taba le taba ya go iša ditirelo setšhabeng ba nyaka gore ba ipone ba le ka parlamenteng ba kgone go lokola selo ka morabeng ke nnete ka re o lo kopana ka sekopana ka re wona ba te kgola a bona taba le setšhaba parlamente e ya ba godiša parlamente ya ba godiša rena ra sokola ka ditirelo go faseko ka mantswe a mangwe se go se bolelang gore o ra gore ba tlone nyaka go ba le diphati tša dipolotiki tše dintšintši le ka moso ka baka la gore ba tseba gore ge ke na le phati ya dipolotiki ebile ke na le maloko ke tlo feletša ke le ka parlamenteng ka nnete ntate Mashamaite o kwagetše monna gešo o kwagetše emaketse yo mošo dumela motheeletša go amogela Thobela
Re amogela motheletši dumela. Thobela. Dr. Mashamaite. Dumela Matsepane. Le kae papa? Re bona ra lena. Re bona moloko. Thobela. Ntate moloko re le ka go shitse o shantshitse ka naga ya USA. USA na le 420 registered political party. 420. Yeah. Rena ka South Africa re na le 621. E banna we. Well, ka go se bontshitse ba shumisa ona mogolo a Republican le Democrats. Mara rena ka mo lebaka le dia gore party ja rena di dintšhiso ke lebaka la gore go ka lebela ba tapele ba lo bona mo di party ka moka ke ba ile gore ba ile wa gotlana le ba etapele ba bona ba tswa ba di party tša bona e se maikemišetšo a gore ba ka di party e ne ba ile gore go bile go sa bone taba ka lehlura le teng ba tswa ba di party ga se ka gana kuwa le yena o molana le party ka moka gore go ba le bothata ba kwani wa tloga le yena o ria ya gagwe ngwe gape party gore ka re party a tsa le mo party o ba o le coalition then ga o tloga le edi ka moka o tswela pele that's why re na le party tše ka monageng tate Mashamaite nkompotse maamerika le ba kgona bjang ka gore o bontšhitše mo gore ba na le diparty tša dipolotiki tše makgono 420 empa ge ba ya dikgethong ba kgona go kwana gore re tla šomiša the Republicans ra ba ra šomiša le the Democrats ba kgona jwa ke bona gore ba kgona ka baka la re diparty tšele mohlomongwe ka baka la re ke tsona e lego tše kgolo and mo le gore a kere ka goa president a kgetha ibe gore ba kgetha gore a o nna re nyaka president gore o be mang a ba kgethe wa ka party jwale ka nna ka mo a re party e kerego dikgetho ke yone e le gore mopresidente wa gona e tla ba mopresidente wa naga go tloga go fapana le rena ka kwa Amerika ka mokgwa le ditaba tsa gona tsa sepolotiki ba di tsamaisa ka gona ntate Mashamaite ke go lebogile monna motlhatsi ke go lebogile monna ešo ke go lebogile nnete ke gore wo a nyaka go ba mopresidente ka kua United States of America o tshwanetse go lebelelega gorena o na le sa gagwe na o a ka kgona go ikemela a le noši na ke ka baka leo le masolo a bona a dikgetho a kgonang go sepela le di-state tšela tša ka Amerika tše dintšintšintšintši mo a ipolelelang ka bo yena a se taba ya gore re ta kgetha party ya gore ba tla ba re fa motho wa a rileng president e tshwanetse re kgotsofatše ka bo yona gore na re kgetha wo re bona gore ke ena a ta re thuša bjale o riale Matsepane o re o nagana gore ka mona Afrika Borwa bontši bja diparty tša dipolotiki bo ngwegile go tswa diparting tšeo di be dintši di le gona bjale ke ka baka leo o tla bonago re la diparty tše dintšintšintšintši nka di bala ka maina a ke nyako go di bala ka maina ka baka la gore e nka di bala ka maina nka tawa ga senya nako le go feta ka baka la gore nnete yona ke nnete diparty tše di be dintši disego tša tata di o thoma tša ba gona betha metsotso e 30 go tšwa go iri ya 12 re tshelela studio 6 o theeleditše tabakgolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite a wa re phetše ka dikotlo mo molamane ka krele ga problem nnebo ke go amogela Jomo mokwane tsa ka tota mafal ya le le letšeng gape ba gore ba santse ba pensioneng le bona o ba eta pele ba ya mokone batho bao ba re senyetša ge ne botoro seswao le thuthutu tše lesome di fegeletša motho mo teng di tšhete ke mang o ra makhura a di sepelang ka ona makhura tura motoro mo ka go di tšhete ke mang ka gore ga sa kenya seatla ka botleng ao banna ba diswa e bona le tax ba no rotoša ba iša godimo ka gore bona e ba ama ke re ya bona tšhelete a e bereke sele e fela ke na le kolofela gore motšhelo ona ba a tšhela ba a tšhela mara go no swana le ba basuba ka gore a e bereka kere ya bona wena o kuša gore ba tshwanetse go itefelela dilo tse ka moka a tšona batho ba ba kenyeletsego ka potleng ba tle ba ko go baba o swana le rena ka mantšu a mangwe ge re na re bolela ka go baba le go turela ke dilo o ka ne khumana ba sa kwešiše o na re bolela ka eng ka gore bontši bja dilo tše ba di šomišago motho mongwe ke tšeo ba di lefelelwang ke mmušo wa bona a ba ko selo mokone ke twele o lokile ke go lebogile jo mo bolela taba e nngwe e kgolo mo ke e bone gantšintši mo e le goreng tona ke fe motlhala ka manna bana a ke fe motlhala ka tona ya maphodisa le kgone o ka kua Stelfontein ka provinceng ya North West
o ka no lebelela dikoloi tse la sepelang ka tsona le tse la di sepelang ka bo mokomišenere wa bosetšhaba di ka fita motho mongwe seswai dikoloi tsela go na le tsa maphodisa le tsona di tlile ba tlhokometse gore ba mo tlhokomele dilo tse ka moka tsona ba re batho ba le ke ba bantši kudu mo e le goreng dikoloi tsela di šomiša tšhelete ya batšhedi ba motšhelo go ya godimo lefase bjale bontši bja kudu kgatha ke makatswa ke tsoma e bolelang ya gore a ba die ba e gae a ba ye gae ke moka go tsene ba baswa re bona gore motho mongwe o tla dire gae motheletele go amogela Thobela Thobela kae doctor re gona re na lena re gona le bolela le mangena Nelson Shubiti ke le ka mogateng ke o kwa mangena ke o kwa tlou ke itlo ka sebele doctor ke rata go araba botšiši wa mathomo ya a ke thome ke re Afrika Borwa ke naga ya democracy ya mo yo mongwe le mongwe a iponago e le yena moetapele ya gantši ba ipitša gore ke bona di-fighter ya leadership ya jale doctor ke mo re bona gore na le diphathi tše dintši ka mo Afrika Borwa mola bontši bja tsona ebile di sa re kolele mogola di fetša ke rialo doctor ke go lebogile o na le moiso mongwe bankile ra šoma le yena mogale re be re lwela taba e nngwe nna le yena ya ompitša chief yale ke boletša kore mangena gore ba bitsana di-leadership ya leadership ore leadership ba ba išomišago leadership e ba tsewa ke raeng motheletele go amogela Thobela ngaka Mašha a re lotšitše ma ke gona ba lena le rena re gona rakgadi ke mo Pheladi ga Selwana mo Lebangene ke go amogela Pheladi le dimišele tate la mola ka moe la mola o theleditše ka ditsebe tše pedi nna ke re batho ba mmušo ba ne tšhalete ntši kudu-kudu ba santse gore ba tetegelele selo se sengwe le se sengwe se ba se dirang ya ka gore rena bodudi mo fase mo re a tlaišaga e sele ba re fora ka leswafo a o nonko e tse le mmino re a tlaišaga re hloka metsi re hloka metlhagase re a tlaišaga bona ba lwa metsi a gore ba ka metseng ya bona gape re a tlaišaga tate Mašha nna modimo wa gona morena metsi a go didibeng nako nngwe o ba go seno go sile gone se tlhedi di-pampas re ntsha di-pampas re a hlatsa re a nwa mola bona ka metse ya bona ba ipisa ba ikgoroša ba latlha marotho ba sa je borotho ka bedi ra tlaišaga malome a sentse ba bušo re kwele ngaka Mašha re di kwele o ka mantšwa mangwe le re le bona ga ba re ge ba nyaka go reka se ba se rekago ba ntšhe ka dipotleng tša bona ba seke ba rekelwa ke mmušo ke re a ba le feta ngaka Mašha ka gore bona ebile a ba je borotho ga bedi nna ke tla reka borotho Mošupologo ka bosika ke re dubitše matšatši a marago bona ba reka botholokgono ka mosane ba bolatlha ba sa bonyaka ba na le ka metsi a go rekwa mola rena setšhaba re tlaiša e leng re ba kgethileng mmušo o re koša bohloko kudu ngaka Mašha a se febe re se lebeletse go tswa go bona be re lebeletse dintši tentera re dirang tsona gona be re koša bohloko kudu o ka re modimo a ka rekwa mmušo wa bona owe ke lebogile o boledišana le lena o theetse Thobela FM ya lekgotlagatšo la Afrika Borwa go o ka dumela selo se sengwe madimabe a se die ka pele ke re ba e le gore ka nako nngwe o na le go gopola gore o ka dumela motho o mongwe madimabe o tla di o bola ko mo dumela madimabe ya ba modimo o tla motswela pele ka mofa bophelo empa se a se bolelang ke gore nke batho ba ba tatlileng ba kwe se se kwang ke rena batho ba bangwe ba re e re lela ka metsi bona ba nwa metsi a magwang a go rekwa ba dula ba na le metsi ka mo difatanageng tša bone le ka magae ba na le metsi dilo ka moka di gona motho mongwe ka baka leo ba nyakang taba e ya boetapele ke ka baka leo re tla bona go ba tlhoma diphathi tša dipolotiki gore motho a tla phele bophelo bja manobonobo o theeleditše Tabakgolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mašamaite.